Олонқа үхіға әдедеттен сағаланнан кенеге сүректенилері арас бұстапқалар тұрдылар, күрәқтер біз сағаланылар, ол күрдік олонқа жа кірдік бұхарданы петін күрдік күн тақсыр дері оғылқай күтті жерейді. Отоманна барыта екі аңар тұхынча үйе білі олықтақтыра бәйлері түмсен массовай сценаларға күттектіра. Олан бұқа баргетін арылдыды көрімізігер үңірабы. Үйеріләқ кетенеләқ олонқа жағын ақылдыда жән сағаланна. Бүтей маған күңе, Куба өре амарақты қалған аспыт, Таллан қодуғасаға жоллоқ нилбектеқ, Түрек кебихер төлкөлөқ түгәқтей серігер, Хеттехиктеқ терген солу телейен, Ағысадар дақ артық аяғын ариян, Тоғыз тоғой тоқ толомон маған солу табулан, Аяннан арғыран, анан минен келен, Олон қотуға ден тоғуыруға мұстыбыт, ұстаруыны самығылыр ұстыллақ, ұран қай сақаларға нөрен нөргөй болын, үпсарылақ тыллақ, ұрасанар ғыстақ, үңірілақ ұлжыттарға ұруй айқал болын. Олон қабыт сон сұраға албаната, Тоғуя тұқары, тоғуруя тұрылуя тұрдың ден, тоғуын тоғыз тойын сәргені тұрыр бұд, ағы сүйе тұқара қысабат алғыз болын ден, ағы хуан ағы сачыр аспыд, хетті тұқары хитәхірие де тұрдың ден, хетті он хетті елі қәлі аспыд, көміскесті қаналақ, көйім тәғайдық, көнерілік қаннақ, үйе бір ұлуғын, нехілектерін бағалықтарын, Уруйду айқаллы көрсөғің. Настал сегодня лучший белый день. Славную местность Тюгехтей, основанную изначально для удачных предзнаменований, для счастливых благоволений, благословленную стаей лебедей, привести туда 7 троп окропленных, отворить ворота дороги восьмилучистой, открыть белый путь о 9 излучинах, чтобы велеречивых уранкаев стака, собравшихся в честь Олонхо, приветствовать и прославить, сказать им от души «Нерен нергюй». Да будет званым гостям, наделенным даром слова вещего и разума чистого, наш Уруй Айхал. Бүтей бүлі, қорқын бүлі, бүтчім тоғой херігер, тұру чоғой қарабордақ түгәқтей бет қону тұғар, төлкөлөк төл бетігер, Онырдығына бәхі салон қоғығын айқаллы, терген солу телейен, артық қотын ариян, тойон солу табулан аяннан арғыран келбет, ие сербет елдар қанығар, тұру дойды тұйғыттарығар, атын дойды аттақтарығар, нөрен нөргөй, көгел мұсқал болын. Да будет Нерен Нергюй, благодать и мир Илдархану Якутии, главе Родины нашей, прибывшему в укромное урочище, укрытого надежно Вилюя, судьбоносного сочного Вилюя, в долину Тюгахтей с черноземной плодотворной твердью, а также мужам наилучшим из дальних улусов и далеких земель.
В церемонии торжественного открытия республиканского национального праздника Ысых Олонхо принимают участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев с супругой Людмилой Валерьевной. Председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев с супругой Анной Карловной. Руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Михайлович Миронов с супругой Инной Геннадьевной. Государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов. Первый заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, председатель Национального организационного комитета Республики Саха-Якутия по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков с супругой Людмилой Петровной. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Федот Семенович Тумусов с супругой Зоей Егоровной. Государственный секретарь Киргизской Республики Суюнбек Сапарбекович Касмамбетов. Чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Самат Гульнара Клара. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Ысых Олонхо в 2022 году в Верхнебелюйском улусе Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Глава муниципального района Верхневилюйский улус район Владимир Семенович Паскачин с супругой Александрой Александровной. Ыпсарылағыл бағайылламыра сыралақ, кешеребек кекелер керекескіл кепсеннех, кеке чураныры хыттар бытын, урай баққы хутур ухунуйгу қоластақ, тоқтобық котолырыр тойгундорғон тойуптақ, торғон жаңсал олон қохыттар бытын, сүйек бүтігер туран, сүгіріе көрсөғін. Просим всех подняться и поклоном в пояс приветствовать велеречивых, звучноголосых, вещим словом беды и тучи разгоняющих, добром и светом мир наполняющих, всеми почитаемых певцов, аланхасутов, сказителей. Тыл барар, беге, үтік маны кыржағас бұтығар, Кирилл Никонович Никипорепке Лөкөчөңгө. Кемалливен. Маны кыржағаспыт, үйемен кейбет үрдігіргөйдөк, үйеhe бір улуғығар, таллан қоду хасаға жоллоқ нилбектәқ, төлкөлөк түгәқтәйге, сақасар қытын салай бұт, аптанымыя бұт, үйе сағын, ұруйдур күммүтігер, үбілөйдәқ, он ордуғына бәхес, олон қобыты хығын, үйеріләқ күнін арияр бұтығар, антылын амалыян алған, көмүлләте доғордор, чулуун ураны чуор кулгағынан чункуйбак кестәтчі, келері кескілі қырағы қарағынан кетен көрөтчі, олоғу аналы, олоқтоқ тылынан онкуллан берәтчі, үйеhe бір улуғын үтік кехите, Кирилл Никипореп
köngüllete. Kallanıllıktaq, nelemen maňan artyktaq, subullan ürdürügestaq, alacak çaykallaq, ayı sıralı üktellaq, ürüm buruo unardın. Attaq doydum akılata, turu doydum tulahına, ketit doydum bitteğe, arçılannın, ırastannın, çeptigirdin, çemeliydin. Ugas bebütütünen koyulatıbıt, kıtık bebütütünen kımıstatıbıt, sağılır bebütütünen samallatıbıt, kögötçer bebütütünen köyölgölötübüt, simektek seriheti seriyedettibit,
kömeydэх kögürü hiti kökettibit. Ohorda guhaya hiti loktotubut. Tangalay oyulaq, tosi hiti turortubut. Çumpurum, ikketergeni tengnäge bolbut, köy çoran kulga kıtınan, isteçinçi yılırım, bol koyum, kördürere küs katardar kün tuyar karak kıtınan kırağı tıkkınan köröbüdülen, Argahıttan tehinnäk, algıstılar çılak, ayı kanaymaktara, kök sütten tehinnäk, kömüskes hanalak, künerkön jonnoro, ırıcan sal toyuktaq, tamılgannaaq algыстaq, ayılgılaq, ayı ayuuttara, Uŋöttüger toğuz turuya kurduk, uologodogu huollanan, kaŋa söttügeri sette kıtalık kurduk, kıy soğu senyel gelinen, attağ ilgenen erkereri, üstögül jolloğur uyuruytары, olonqo hüeğin türeğin tügektey konuutugar olor doğru, kötögülleni hellerin, sühüek katuran, sügürüye körsüğün. Потомки Айы с поводьями на загривке, родичи Айы хан, благословленные словом, прошу вас всех встать и приветствовать поклоном милосердных шаманов Айы с поводьями на спине, рожденных светом солнца, говорящих словами Алгыса, что идут сюда в сопровождении 9 парней-журавлей, 7 девушек-стерхов. Yeniler beyler, yiğitilli bit yesir bititçilerin kıtta, erkeğiyle kıllanı gelgelen tellerin, ağrıgırar uru ayıları kıtta, tupsarıyla kılınan tölkölön toyalların, kürü cehögöy oğularo, kupputunan sürbütünen ılınığın, et bitiger kamıtıgar iŋerineğin. Давайте же мы, дети Джегегей, примем всем сердцем и душой, впитаем в тело и кровь, вместе с духами земли родной, их мудрые речи проникновенные, вместе с великими богами Айы, их наставления проницательные, прорицания светлые на будущее. Уруй айхау! 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 Уруй айхау!
Sırdık ayılar bit kırırınlar Yürü bit köpüt temnar igar Öğen sükten kırdı Ал отым итчите, бір жабытык, қатан темерие, ан оққан күрік төбі, күл сорған көмір тәлләқ төлен аяқ. Еттен үйеғі, доллақ үйеғі, тұрғырдан берергер көрді өбіт. Онна бұ, орда күреді өгей тойон, Манылақ оғыта, сыспай селләқ бит, оқтақ ұтағынан, күннер кымығынан, күнділі тағым маныла тағым бол оқтын. Күлім аллайың, мүшік аллайың, ерін көтің. Үрдік мәңі қалан үйе кірбетігір олықтақ, үкер құяс тыйнақ, үй сас олбықтақ, үйт көлік тәлләқ, үрің ар айы тойымыд. Күліктәқ сергі олар бұтақ, күн әтәңнәқ, күн күбәй қотын. Беге Арғаттан тәйілнәқ ағыныға саналақ айыған аймақтара, көк сүттен көнтістіқ көміскес саналақ күнір күн ұстара. Сүйіқтәқ бәбіт сүгірген, қолдықтақ бәбіт қоң құян тұран, ұтық тұл бұтын ұлын ұқтара, кәс тұл бұтын кәрәхәл яқтараден, көрдіғін аттыған әрәбет. Айқау! Метчірей бәдің ұлақ, одың қан, ұлынлары лағы яқтақ чыңыз қан. Үс дойду үрдіғің ұхута үрелі бәтін. Мұндары! Белгелер белге қан, таң қалыр таң қақан, жыл алыр жылға қан тойын. Айы аймағын түрі бүт сергер, тұрғыруну тағылғыны, тос қойда құд болуқтын. Тұскол! Сүллеретін күстәқ, сүң жағын тойын. Аламай маған қаллан айысы жайынан арчыла. Итигінен елгі, күлімірдәс көңінен көміске. Алыс!
Ulu tuyar ulu sorun toyon. Sür bütün böğür götön satabıl bütün sayınlar. Yoğur bütün hugunlaran ide bitin bahalattar. Sülgür! Törüm tuyakta, ordak, kömüske sanalak, hopporun kotoya yita, orta turu doyduga, illek elek oluğu, turugurda tur, uruy! Törüm tuyakta, orda küröjü högöy toyon. Araňas arıdal barda, alamılaksın kotun. Sıspay sellak bitin, sıhımıdan tenetin. Torarım ostaq bitin, tonumundan yüksetin. Ürün ilgen edeletin. Oru! Eyas elekkay maygılaq, imen bir aranallaq, egen iyeksit kotuna giybit, döröbüt törüt tılbıt tururarın tuhugar, tuskunu tuhayın, iye tılbıt saydarın tuhugar, ilgenin erin. Kögayın uskal! Oğluğundan uruydur, kız ondan aykalır, aktarayı hüt kotun, ayın artıgın arayan, alacakça aykalla, törü obutun tölkölü, kençer ütcak bütün kedis keskille, jarabak! Atın doydu attaqtara, atın sirinen artık tanındı, uratı doydululara, tuspası olu tutuğundu. Karakıt otun, halbarıtın! Katan cıvardarga, buğukka helbekka, ayı canuna brabıt, al otum içide. Kültellek, kömer sıttık, köbürünlük sorgan, halır çançık, bir cıbıtık, kırık tebökemi suranyık, könike otçır, kakay sağanyak, katan temeriye, anuk kantayan ehem. Aha, çalbarıy, yer, köt, ayın canın, amarak karak kanan kör.
Ağısıyla sağlaq alğarkan tetegerken aniye doydum içide analıqçın kodun. Ayın canın abrallah hığın ayqallah uruyda. Bay qaradığım içide bay bayanay toyanayım. Kurgatçı sürü kurulay bergen, sürere taktaqıttan, sürgök taqsiz taqitten, deri delegey teniten kulu. Dirin ebebit içide kök bolluk toyan ebit. Kömüs qadırık taqıttan, köter kınat taqıttan, kündülü tur. Bödön bölü her dolgunnaq, bölümünü bütey toğoydaq, bölü ebek gebit. Sikir basoğolorgun sılas kolum tannabıt, ıras undan utaqtabıt, tügaqtay bit içide. Ketet keli getiger, keskellaq ıngığı teritterin, ulu orgağı tıgar, ulahan ığı ıstarı. Üte qarakıtınan körün. Otmaz iççilere, ereke olur, bettek bolun, yörün kötün. Ballıbıt bu. Doğustom turdoq çorağın ayak bıttan. Magan bem malahının, ulan bem uygutun, kıtıt bem kımıhın.
Bugünkü ütemalı ürün tunal ıhiyakka küle cehegeyderim gün oğlara ehyaka uruy ayak hal boluktun. Алкыстах ание дойдубут, алтанне кедал баргар. Түгәк тейбит конутун томтойор туонатыгар, өберер үһүтүн үрдүк саалыгар. Сака серигер аптанымы олоктон мута сүүс сылыгар. Дербеннэх дарбаннах, дереңделегей түһүлгени түһердибит. Арылыяр ары хатын сага, далбар чечери сериедиттибит. Үрдүгүңер айылар бытыгар, алгыс бастыңынан атыбыт. Кө хойур курду күрөөх биле жоммутугар. Ол батуй кулах, быстыбат буяннах, олоңко хыгын терейтибит. Тумустак чуучуялик, аяктак амсаялик, кытыт бе кыыньяр кымыхын, алгыс чоронноруттан иңнерен, аяк үрдүн окторор, аптанымебыт сүүс сылын айкаллыр, үбүлөйдэх, олоңко хыгын уруйдур, амтаннак аспытүрдүн, арыйың ден, көрдөһөбүт, олоңко хутмааныта, тоюксут туйгуна,
Лидия Степановна Афанасьеваттан, Саха Республикатын Илдарқана Айсен Сергеевич Николаевтан, Үеһе бір улуғын бағылыға Владимир Семенович Паскачинтан, Сүхөктәк бейбіт сүгірüен, Қолжуқтақ бейбіт қонқуян, Тоноғыстақ бейбіт тон қойон, Көрдіхі бүт, аттаға бүт. Теперь мы просим отведать нетронутого еще никем кумыса кобылы первородки из Чарона благословенного, и тем самым первыми начать кумысопития обряд во славу юбилейного Исыха Олонхо именно вас, уважаемую сказительницу Олонхо, почитаемую исполнительницу Таюка Лидию Степановну Афанасьеву, Илдархана Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, главу Верхневилюйского улуса Владимира Семеновича Паскачина. Ағылек сағалақ қатаннақ мөңіннәқ, айкүрсілік ание дойылғылақ аралы далбарығар, кескілләқ кен келітігар айылан өстәбет, арғahıттан тәхиннәқ, ахынылақ саналақ, айы жөгі аймаға, ортолу дойдыруйдақ орқатығар олық сүйен өскәбет, көксүттен тәхиннәқ көміске саналақ, күн өркөн жонныры, кытыт бебет кымыхын, амсая астының. Ötük tavallaq бар жоммут. Биге өрүтүн, еһе үрдік айылар бұтығар, мақталлақ болуқ тақпыт. Ол серінен, тейңірі бара бірге, еһе үрдік айылар бұтығар, малны кәрібәле күні бәліқта біттірігер. Уруй айқал! Уруй айқал! Айқал Мишел! Айқал Мишел! Уруй Туско! Уруй Туско! 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 Дом! Саман сайын салаллыта, үкер куяс түхүте, унар түптен ухатты быт, кытыт беттен кымыстады быт, кенчерит чат кескелекені ғыз күйеғі дери, кеңірей бәтін деммет, керемметін кәккелетті бит, ая хүрдін оқторды бұт, үгіс бүктердәқ, сүйріктәқ, үс бүтей бүлкүннәқ, үсөстәқ, түріттәқ, бүтей бүлі, қорғын бүлі, кескелләқ қытылығар, ар сарғатыр бұталон қобыт, ұралағы хүйағын тәрейді бет, төлкөлөк түхілгетін тұр орды бұт, ан алғығын түстәті бет, күрөк біле жоммутуғар, күхілгеннәқ күндіні көрдерді бет, аймақ біле жоммутуғар, мақтаттақ маныны бачемнаты бет. В разгаре лета теплого, в начале знойной поры, затеяли мы дымокуры, заквасили кумыс от кобыл молодых, дабы священная благодать доставалась молодым до следующего века обильно. Күндү доғыттор, кыяр, төрі томук төлбете, театрды жүхүйі, сағаланар. Уважаемые гости из цеха Олонхо, начинаем театрализованное действо «Кыяр – родина коренных народов». Na
Titilli bidirin yaktire, taptabıtlarından tağlalan, kömüllerinden köçüyen, arığından ahan, sayandan sыңalahan, bahanılar kurduk olamattık bayan, somsonular kurduk solo koyduk bultan, kençerileri kengen, ıççattara uhan, ünügestardan kaltara, kündügünüger deri, unar burulara, yüherdük kallağına tunara kötön, al ukmaz silihini, silip yağını, mutukunu, mutuk çatını, üne yüskü, ten yıl ordoğa bek. Сочный, уютный край Вилюя вас воспитал и растил с любовью и лаской, балуя и нежа без меры на тучных брегах. Росли в изобилии, питались жиром да маслом, пили досыта сливки, богатели удачно, охотясь и рыбача вольготно. Потомство рождали здоровое, сильное, так что корни крепкие в землю наши врастали.
Еттен салайын, жүріп, үріппін. Үкер от үллі үйнер, үтекен бор кырыстақ. Ача от анья үйнер, арағас бор ардайдақ. Qorağır mostaq qolpohor, qorqun taqsar qonunlardaq. Sıspay siyellaq sırgır, arı allar alastardaq. Ütü dağını üreğe bit. Orta turu jağıl doydu, jolloq kihite sühüte. Uygu bıyana, ketit kehite, ürdük örgöye, manna bolsu. Onun bu sirata sığ bülü, korgun bülü, bütey bülü diyen üyelerge attannın. Артыр бараммат бай қаратылақ, кыйрақ кыяр сиригер, кең келлеме бақытын қоннығыр, оқсуғулақ үйегөйдіқ неңетін, жалқанақ арқығығар олар бұд, дегилек сирейдіқ жирикінейдер, кумалақ сыр тойуқтақ құс қоролар, моқсол таңаралақ тоң бейістер, бай көл сақалара күчуна мұқтар, оларын аспыталоқтырын амоннырын, қаллан ұлағатынан дойғоқтақ, Karım beyle olun kohuttar bıt acık, beçere, ıntanikite, kerebet kepsenler gerkiller ellere. Sirisiksiginen sehennek, sergek serken sehennitler bit, ürüda bit, ocak, bağınan, sellebet sehenler ger, sitemlillere. Про то, как во времена тревожные, за окоюмом былых веков, за канувшим в прошлое перевалом распри и бед, за грозным огненным гребнем прежних бедственных дней проживали в дебрях дикой тайги племена Джерикиней с расписными лицами. Kömül moksol kötçüye kötür, kıyrak kıyar siriger, uran kay saka jordara, sındalı batsında hınnaq, esti beter çimnek, jöhögöy otun argahıgar olorun, köhünen mereydek sirge, sıspay sellekterin koror mostaqtarın, uhun ürbetin üren, köhün kölödüyen kelbittere. Cevonna dağıttar, umullu batı otattan, unar tüpten oloktan, yiter sühünü töröhüten, törür onu tölkölön, törekterin olar puttara. Предки Уранхаев Сака, оседлав якутских коней, выносливых и терпеливых, сильных и неприхотливых детей Джегей-Айы, решившись семействами одолеть сотни верст пути, гоня впереди стада рогатых коров,
табуны гривастых лошадей отправились в дорогу дальнюю, и достигли они земли Кыяр. Мene uğuttan törüttək, nam on yurttan tuğralaq, dergen çorgul bolabın. Bihigi, törüt sirtten telehiyen, aymaqqa antanaraqsan, bu bay köngül ütüye doyduga, kolubura billi bet, korgun bülü sakalara doğdeten, teniyen yüz keri kelli bet. Мен улуу короттон умсуардах, баргай батылыттан тардыылах, үренбеге болабын. Беге тойгун дойдуттан турунан, амма сериттен телехиен, улуу или өрө тутан, сыанаты биллибет, сыа бүлүү сакалара дуодетен, саңа ологу түстәри келлибит. Мен қаңыл-қаңыластартан қаннақ, құтуна омуктан ұтымнақ, үренче батыр болабын. Беги кең сирттери кериен, ырак сирттери сыйян, будойдуну булан, тоңыз тойгуннарын кытта уруургахан, бүдүхе биллибет, бүтей бүлүү сакалара дуадетен, бай талым ологолорару келлибит. Че ите курдук, үтө дойдук олок суян, тумус жон сорудағанан, или өрө топпут, айы қанаймағар албанатыр бұд, улус айы үтө аттара сурағыр бұд, күн саналақ, көміс тарбақтақ, манылақ, масустара, қатын маскерчігін оғырдық көтіғін одулан олырон, юруғарын еметтен, ойу жарқа түхерен, білге бичігі бичиен, үйелек сүді хити, аянай кыхыннаран, кыхан кылбаңнатан бардылар. Вот так, обосновавшись в великолепном месте, по воле родоначальников зажили умельцы в достатке и мире, прославили по всем сопредельным землям Аи-хан золотые руки свои, мастеровые пальцы, обращаясь с деревом, как с младенцем, творили они из березы узорчатые предметы посуды и утварь всем на радость. Olamura billibet, korgun bülü bütüger, sığanata billibet, sığ bülü bütüger. Büdühe billibet, bütey bülü bütüger. Uran kay sakalar, uratı yörülah küm bütüger. Küeretçi tutar, ili düştür çaranları, umsuyan omurdoq put. Çileğe tılbıtınan, tülkülük türüt tılbıtınan, ucor karılı umsor silik jommut, tumus jonnarugar, ağa bahılıktar bıtıgar. İl çoranların uruydu unabıt. Uran kır
saqa uha Sette üye tuqariye Çeşiriten eyen Ağı süye tuqariye Ağa uğun attata turun Toğu süye tuqariye Ya uğun tenitiye Sasırda tınkırıta Yühedoy tuttan süllere tengergeyde Sağlar çağılgandap salıyda Sıtı kırday kınattağlar sıyıp sağapday bir tığыстara hilinne Уңа декки тойоны хүйлерин баһынан дегеетин ыраттаахтар тыыстара катан каптахын тыыхын курдук кабылла түстэ үрөттүттен өйдөөн көрбүттере өлүү кыргыттара өһөк кыһыл бүрүнүүлээх нөрүөннээх көксүлэригэр диэри быган олорон эрен тойер тойуктарын номого манныга битэхү Bu hatırdarın uarılaq uyan timir kuyaqtan hatarılaq qatan timir kılıstan alğan silen hüdö ügüt Жолуамаңан қаллан, журатыгар тура төрөбүт,
Жулускан субуя сүйрік жура қара аттақ, жулурияр нюргун ботур. Атара табын атақтақ, Аллах айы тұғыт көліләқ, айы дүгойдақ. Күтір үрек удаудақтақ, көкеріме сүйрік аттақ, күн кейті көр бұрай бұқатыр. Ағыз күннік сірі атара үктен аянныр, алып қандағай аттақ, үс құрдақ, өлен кыржыт бұқатыр. Мен бос қоқаратыны, моньоқ бағынан көтір, мұғыл күгас аттақ, модун әр соғытоқ. Сүйрер сұлыт сырыта хырылақ, сыйылла қара хүрік аттақ, айдыр ағастай бұқатыр. Кутургунан оннюр, күннялық куяр күгас аттақ, күрубай қаннақ күлін күллустур. Мен, уңайды соғынан сұрақтақ, ұлгым сер аттақ ораннақ сұдырықтақ, оғыжылақ бұқатыр. Күрің тені күлгақ тағынан көтір, күлін күгас аттақ, күлдус бұғы. Айы жолын ағатчылыға бәрәммет. Қору! 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 Үріскеннәғ үстөйділігердәғ кейрер кербететтен, ақтарайы қанайынбаған аттақ албан ұлу бұқатырдара, тоғыз долын қолырғы тоғытыян, ағы хуан ағыз анталға хатыны таңнары хатылатан, төрт сүллері теңі төлті тәптерен, ағыз адардағы артық аяғар, алты хатарақ чағыл қаным сары ғұрықтатан, орта тұрудай доқсолнар орайын оғыллоқ жұлайығар, өрігітітен өрігіттілер. Ағауыстар тұмыз жонлары ұтық құттарын чөпчута, әлітиләқ чоронларын түйләқ қаппардарғар, мандарда қағақтарғар, ұғынын иләқ қарбабатын ден, саталлақтық сахырдылар, қоғаған тыйнақ булабатын ден, кечәлләқ деккестәділер. Грозная, страшная топотня богатырей Аи, набросившихся на врагов, все три мира растрясла, в бездомную глубину и ввысь тревогу великую принесла. 30 дней и ночей подряд дубинками железными ударяли друг друга они. Только звон да гул далеко летел. Это была жестокая брань. Это был небывалый бой. 99 вихрей боя взвелись, а взмаха широких их мечей 88 смерчей, клубясь в высоте, сбили черные облака. Загрохотала гроза на 8 ущелий скал. Обрушили они 6 молний острог, так, что колебалась основа срединной земли. Родоначальники 3 родов тогда схватили заговоренные чороны и спрятали в мешки меховые, скрыли подальше от хищных глаз. Kök sirem kögeyer könüger, imennäq satannan jehiyer, ilbistäq tılınan nirgiyer. Min tohtor toyugum çukdarı, min tılım jorduk satarı. Bılatın oyunuskay.
Араңа олық қал барьерін иннигер, қанна да сылжаммыт қаммыт доқторо син бір болба. Сир үрдекең, ания дайдыбыдыттан арақсыбыт бұдда ихін, уоттақ улу модун санабыт, уғарие ди санабаппын. Максим Аммозов. Ел талақ құрдық юескен, үйнен ихер, үйелектәк сақа өрдістін, ғырға ойуыр құрдық, үтчат ырас сақа, ұлбағай санада ұвыстын. Ары чаран құрдық, аймақ беле сақа аптанымияны, ай қалынан арыдын. Исидер барахап. Сир иейенеттен сежіңір бейт сигилитесіп біллеға, сирейі қарағысы маннетар, сыты тырым сибекки, сири бору көрдір бөккі, сирилетчі үйнен тақсыға. Степан Аржаков. Оту муз тақ моры қотын, қолғырас муз қойнығыр қорғая тұтаммыд, ие күппұтын итеқ тегін, салғын күппұтын алып тегін, ор күппұтын бұғаты тегін. Степан Васильев. Рақтан ұяқтақ ұрығыттан атыммын, ұтчат жоңға ұллық ұятчымын. Эжен айыттан этитиим соқ, эдер үтчакка эркәйі әтәтчібін. Семен Донской, Бервай. Солын соқуыну бұлан, жол бұтын тұпсарығын, атын жағалы арыян, саргыбытын салайығын, ұрып күпоğunu уларытан, уйгулақ олығы оңостуғым. Иван Винокуров. Öppötü kötüter, körbötü kördürür, kamnabаты kamtarar, karananı sırdatar, toqqada toyon, norot, norottan tutuhun, norotka tuhalan, alampa Sofron. Муччан юргунун көтта, урулахар доғар бол, сахаталытын көтта, Сандай дahar атас бол, үрдік үйерәқтәқтірі күтті, өйінсін үйеске, бәртмейләқтірі күтті, дәңнәхін сәргәстәс. Өксікіләқ өліксөй. Yakıl bütün İteğel bitin, itiyekten qalbıt ütübüge bit, uygula oluğu ketit keskili, ihirek tiginger bit törüt jommut, kelerken ağası çatların ıtık günün, eye çoronlargar kiçellek tekkisten, üyelerin ordur algıhın eren, bugünkü günderes gün getiriyettektere, Türken tetimnek, anıgı kem saydam sakalara, ucur utumun salgabıt, Salamatın seter bit, uhuyan öğretbit, ügüstük takaybıt, ebeğe, eheğe, gün küveyyege, amarakağa, çum putuk maqtanabıt, sügürüye bit. Благодаря нашим добрым предкам, сберегшим наш родной язык, верование, сумевшим через благословение Алгыс привить тягу к самодостаточной, богатой, счастливой будущности и сохранивших это духовное сокровище, надежно спрятав в священных чаронах кубках, символах благополучия, мира и государственности. İkkitihin çebi sıllaqqa, setinni sürbere heskünüger, ki haymaq uğulutçulaq önün aybıt kılan çıpçalayım nita, olonko, UNESCO, sedebire bolbuta. Bir sıl bolan baran Sakha Respublikaten prezidiyene Vyacheslav Shturov yağınan olonqa küne bigergen mite. Sakomuk örkönöйнен aybıt uğulutçulaq olonqotun atına attan, olonqa hıgar Indiyattan, Mongoliyattan, Armeniyattan, Azerbaycan'tan, Kırgızstan'tan, Kalmыкиятtan, Turciyattan, Россиятtan, UNESCO sedebirlere эғардели келлилер. 25 ноября 2005 года
Олонхо народа Саха стала шедевром ЮНЕСКО, а спустя год по указу президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Штырова этот день стал Днем Олонхо. На наш юбилейный Исэх Олонхо пожаловали поздравить родину эпоса Олонхо, признанные организацией ЮНЕСКО шедеврами мировой нематериальной культуры человечества, живые сокровища культуры из Индии, Монголии, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Калмыкии и России. Олонхо бүтүгөн бүтүк мааны ылжыттаргар уруй айкал болоктун. Ирактан Чугастан ырыллан келбет Олонхо бүтүгөн бүтүк мааны ылжыттаргар уран кайды уруй сакалы айкал болдун. Аян артыгын арыян ал укмастах түгәктей конуулах ылжытымсак жоннордох үөһэ бүрүү жонуттан үгүрү сүгүрү боллун. Бүтүк мааны ылжыттарбыт сетиге сакатаптыр саламатыгар бээлерин бага санааларын аны салама байыктара үелег үгеске кыттыхыктара. Алгыс ил эл оксойбот саламатын байдылар өтүк мааны ылжыттар үһөх кыттыытыгар бүгүнгү төнөмаган түһүлге битигер үелех үгеһи тумнан биһиги саканыр отун төрүтүгестере Олонхо бар болан бүгүн андой дуседе бирдере үөһэ билүү өрөгөйүн үрдетеллер. Алгыс ил эңердек, көркелек сүді ұстар бұд, армыялақ бақсылар бұд, жоғыннақ чорон нұрғар, улу Олонхо хыгын төлкөлөк түхілгетігер, өңірілақ ылжыттарға, уру айма қомуқтарға, самал кымығы кутаммыд, аяқ тутан күндүлүү бет. Наливаем благовением белую кумысную благодать священные чороны, напитанные издревле духом благословения, дружбы и мира. С усердием и любовью сработанные лучшими мастерами по дереву угощаем почетных гостей, званых на наш летний праздник, юбилейный Исэх Олонхо.
Kız dileyen erdek, örkelek südü ustar bıt, arbıyalak baktılar bıt, Johunnak çoronları gar, ulu olon kohığın tölkölök dühülketiger, Öngürülağıl jıttarka, uru aymak jommutugar, Samal kımıhı kutammıt, ayak tutan kündülek ibit, ayak ürdün oktordu bут, öte kıhık sağalanna. Мы, современные саха, живущие в эпоху скоростных инновационных преображений, со скромным благовением склоняем головы перед нашими мудрыми предками, добрыми родителями, воспитавшими и образовавшими нас, передавшим нам заветы достославной древности. В вашем лице мы благодарим и славим мирную жизнь, солнечное небо, восхваляем эру стремительного расцвета науки и экономики и в вашу честь возносим вверх солнцу чороны мира. На центральную тюгюльге приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, глава муниципального района Верхневрюйский улус-район Владимир Семенович Паскачин, Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ытыктавыллах сакан серен улохтоохторо. Күндүтү ханыр үйе білім жоны әркеті. Ырақтан чуғастан кәлбет үтө маны ылжыттар. Бука барығытын бүйіңі үріләк күйнен. Бүтей бүлі, хүй бүлі кытытығар. Үйе бүлім херігер тұрамын, ититік істеңнек, омонқа хүйғанан әғарделі бүн көңіллән. Беге хақа жоны әркеті жоллақ жондар бұд. Бәбіт ятыллақ, бәбіт ұғықтақ, әхекейдақ, ұстардақ. Оны бартын хитемнәбіт, оның қолақ боламыд. Үйелері торамыд. Бүгін Улу Россияға биллер көстір омық боламыд. Беге олон қобытуғар хүгіребет. Беге тұлбытығар хүгіребет. Қайдақтақ тұғарған кәмдер кәлбеттерін ехен беге тұтуғаммыд. Үғақпытын қаллараммыд. Тіліндерәммет. Білеген беге олон қобытығар ан дойду барта көрір, ан дойдуттан жоннор, кәлендер өл жұттығылар, тоғыллар мақтаялар. Мен кыра хаспыттын өйдүбін әхем оңоньор биллер оңон қохут оғы қаджы төндірі титәрәптен үйе білін хелектернен хыжамын әлбақыға көрөммін. Ол біреметтен бұ бірағанне күджікті хақа жонуғар күттірігі хүддәй кирен.
олық чугас бетіне хақалары ураты омугунан оғырын өйдөбіді. Білеген беге үгіқпыт гыжықты ұлықаннақ болды. Беге олың қобыт телінне, беге уыстарбыт хайынылар. Олқынан баран жылкым баран ер, олық хайдан ер, беге білеген бұ культура бұтын, олың қобытын, үгіқ бұтын, бәбіт тұл бұтын, ан дөйді ұтағымғар тахарық бұтыннады. Беге сақайрын культурата бұ ан дөйді қодутуғар, баратығар Россия культуратын күйе бұлынсы. Онтан халайттаран бұ асырды үгіқ бұтыннені мен анал ұяқ баттадым. Ол ұяққа беге олың қолар жерлерін бір кейіннен, артека әпіға жетігер кейіннен мед, сетім орын мұд. Олыңқа жерлергер мантанынта хылайы Сахайрын правительствата 5 миллион тәйтіға оқ үпқачыны көріуға. Олына беге олың қауыттар бұтығар, оғуқай тахар ачылар бұтығар, беге уыстар бұтығар, түгірер бітін білдеріммед. Мантанынта хылайы хетті бастың олың қауыққа, оғуқачыққа, уысқа, Илдархан анал грана стипендията ұяй отут түхінші оқовайдақ ананыға. Мен итағайбін, үйелер ағықтара, уоқынан баран орты дойдуға, мәя қаллан анныгар, хақахерін үрдінен, ан дөйдүрдінен, сақомуқ олон қото әтілі Оғу қая әхе қайдене, уыстырын балталара түйіға хиллиға. Урдық бұлы денеді қайбін, тұғы жетіқіне бейеқі хақайрын жонуғар, хақамуққа, иннекі барар жолурдақпыт, иннекі кейсір бағылақпыт. Бұқа барығытығар, бұ үрілі көмітігер, жолу оргуну, қайыны қотуыну бағарарбын көңілден. Дорогие друзья, уважаемые гости Исыха-Олонхо, в этот знаменательный день мы преклоняемся перед нашей древней культурой, которая прошла сквозь века, сохранив в первозданном виде язык, обычаи, культуры древнего народа Саха. И сегодня наша Олонхо, наша Сохай, наши Исых известны уже всему миру. Я благодарю наших гостей, которые, несмотря на непростые времена, на сложную мировую обстановку, нашли возможность приехать к нам на наш замечательный праздник. И это говорит о том, что наша культура, якутская культура, наш Исых Олонхо объединяет людей всего мира. И это очень правильная философия, потому что Исых Олонхо, он посвящен нашему эпосу, смысл которого заключается в том, что как бы ни было сильно зло, но всегда добро побеждает, всегда свет побеждает тьму. И в это непростое время, конечно же, дорогие друзья, нам нужно единство, нужно сплочение. В этот день для того, чтобы еще вперед шло развитие нашей культуры, развивалась система поддержки нашего древнего эпоса. Перед началом Исыха Олонхо я подписал целевой указ, по которому создается единая система домов Олонхо, объединять который будет строящийся Арктический центр эпоса и культуры, по которому каждый год правительство республики будет выделять не менее 50 миллионов рублей на поддержку домов Олонхо в улусах республики. И будут учреждены целевые гранты Илдархана Республики Саха-Якутия 7 Олонхосутам, 7 запевалам Асохая и 7 представителям
наших ремесел. Я считаю, что мы должны наш праздник, нашу культуру, наш эпос поднять на новый мировой уровень. Дорогие друзья, дорогие якутяне, разрешите в этот день, благословенный день Исеха-Олонхо, пожелать вам всем счастья и здоровья, успехов и удачи. И пусть всегда на Срединной земле каждое лето в это время проходит наш Исех-Олонхо. Олонхо вытыгар, сахабыт сергер, улу Россияга, уруй айхал болу. Слово предоставляется первому заместителю председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, председателю Национального организационного комитета Республики по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Жиркову. Эдекманы Сахамдяна. Отон бүлі сірігер, олонқа хүйаған, төріттәмітінен, әйгіне, істіңдік ағардалибін, бұқавары күтігар, нөрен нөргүй болын. Сақалар бігім, көрін ары, Улаханlık batız patak, elbek, anyunu bitini, ulakhanlık deri betek amuk put. Olak put, onluk eten. Tutan kalbı put, ilce kalbi put, böbeydi karıstı sılcar put, bihine ıhak put. Bolar. Bu bihigim kılan tümsübüt. Saha bulur gattan, itiyaktan ilcekelbüt, siyere toğma, ügehem, ürdük ayılarga üngüte süktütem, atta üte kartütem, yörüte katütem, bütünlüte bu bihigim, saha hıyar tümülle sılcar. Bu mühiyağım, atın xanlık dağının, can editinen soru yutunan bol bakkam, beybit olan kovutugar, beybit ühüyenler bitiger, beybit folklor butugar, itiyakten ilçekelenmit. Ol ühiyağım, biligin olan kıyığa diyen attan, sörgüten, bulur öbügeler biz kaydak üyaktığıların kurduk ütükten, onu salkan üyaktır üyak butun bihigim, olan kıyığa diyen attı büt. Bu yıl, olan kıyığa saka siriger, 15 teguluytullar. Öz indikitin dağınım, olan kıyığa ütüllüğüktağ ulustaram, eldarkan cahalının etilden, olurga hüyak boları belemnene hılcar. Ona ağın kördökkam, ikkis tegülün, olunqa hüyağam, yöhe bilü siriger, anı sürbetçe salınan, bağırısı sürbetten taqqa hılınan, ola beter, bu sürbe biri süyeni, ortalavıpı kenne, ergilden keliyağam. Soroktar, ol kemge tiyaktara oğam, o günün barını güster bar bulaktaram. Vanna bu kabarım, bu bilingi olan kıyıgan ıspıt jonga sergağam. Beylerin ağa kölüneleri ger. Bu bulur kaptan ilce kalbeti gösterin, karıstabıtların, karannabıtların tuğgar, maktallah bulaktaram. Yehebilü cana serketem, ehiginim, olan kayar küskem,
Олықтақтық жоғымнақтық білімненен терінен, болан қығығын сағалавы күтінен, әйіқі містігнік мақтанабын қас бейдігі тігер. Бұл үйе білісірен, бұлыр-бұлырғаттан, манна кәлін жонолық сұйығыттан, сақа саматы хиллеғіттен, ұлы ұстар, улақан ұлын қоғыттар, тойықсыттар, көз бұғыйдар, ат бұғылар, дойдылары болбыта. Бұл есидар бара қап дойдыта. Марфа Потапова дойдыта. Бұл Саривонна үлігер ойдарын Афанасий Савинов, Алексей Миронов, Степан Васильев дойдуларам. Үйе білісірем, бұшырдан онна бұшығырас дойдуларам. Үйе білісірем, Николай Гаврилович Золотарев, Николай Якутский дойдутам. Петр Тавуроков дойдутам. Семен Рупов дойдутам. Үйе білім, сіреуатам. Бағылай Тарахов, Валерий Чиряев, Симон Петрович Педотап дойдутам. Бүгін манна кәлін олырар Багынанова Зоя Петровна бар етекір бүтім кені дойдутам. Сақа қарып тұлын қарыста болам Алексеев дапсы кәлін олырар кені дойдутам. Бука бары күтін әйгінем олын қойығынан әғарделейбін. Сақабыт сірем Inni gitin keskillah boldun, sayda çeşidi turdun, uruy. Sakan orota şevkiye sayda turdun, elben ebillen istin, uruy. Olan koyuyor, uruy heykal boldun, yühebülü uççattaram, saka serin uççatam, keskillah saydıllah, İnnindiki culurdağ bolan, olu okutta tenge barsan istin, innikilen istin, saka melci бар болдун. Слово предоставляется главе муниципального района Верхнебелюйский Улус Владимиру Семеновичу Паскачину. Рахтауллах, Илдархамут Айсен Сергеевич, күнді үйәбілілер, Рахтауллах, үйәдеттер, әйгіне баразын, 15 үбілейдақ, Олонқо өғынан, күзілілік, праник бұтынан, езелесілік, ардылбі қауыллақ. Күрдіқ әлбіғылыны үліләтімет, бұ ұғы тенелге барақыттыстымет, бейдігі торасыр бата, олан хүрдіқ, тек әйеға бұ үйәбілерге мақтасылыр бұл тенек мағырауын. Бұ олонқо ұға үйәбілерге бұл бұта, әппітері күндік хамай, әптіқ бары, Toynaqa ühəbülüge olan qoğut, üstədə solun qoğut, eskən fərən asmıdan üstə, onunla hoğa yitar büt, temir ustara, ondan bu dinlə haqa, tel bilərin olur, uluğa boların bütündən, olan qığa, beyəqi bolara, orunna. Onunla, olan qonu, bastan hurukka, beyikka dispet, ulu oyuduskay, Kənitten olan konu haqalı, tıltan, nuşçasılıqar tılba astabıd, John ühəbilir onlara. Hemen tezes Rukap, Nikolay Kabışap, Nikolay Tomrukap olan üst boğan ünləyiptire.
Ол кенлер bir tılbastırın kendine çocuk bu canlar atın canlar çocuk bu tarafından baran ellerinden doğuta çocuk bu kadar tılbası battı kenler onun butlarından onluk tılbasından uçulu tılbas gösterdi. Ondan uçulu tılbasının ten omurtuğundan tılbasından anda düğebilen UNESCO gatiye olunqa atırdı. Olata ühebliler olonko anda duga atırırgar emire kılaqtaq put yapımarıl. Olun bu olonko ühega biyağı bolara orunna. Onna barıgıtın üstünlaq Respublika röydaq ümireyle eme ağadırırın. Oynadıkka hamay korsun, hamay baharılaq, hamay ığım tügenge baharını ımbıt kehe bolar, işider nigi beş barakat. Bege ona hüdyan den ken tutavut. Kili hoa bollar, Haka Avtonom Respublikata terili hoqtağıda. Onu kendisi canlar hene denirler, öğretmenler, hübileyatlar da olurlar, hem bilinirler. Toydakka kilege ağıratırlar. Onlar hem aydağını ödüyorsanın, bağırdaktan ödüyorlar bolar. Ödüyorkenlerden kelle bolar. Ondan bulana, şimdi varsa duran ben, bu toy şeydik kayın, yürü kadar kayın, ben kayın, ben yürütülük kayın diyen, ben bahanam çirdemin, çok parıcı tırmasın, cahide vot, ühebliler, ödüyorsa camut, yürü kadar camut, onu battı. O günlerge çok parı ühebli varsa yürü kadar, üddüğü yıllarga bir evet, onunla cingnak, akalı, tığınnak tereyemit. Onluk buldun. Olan tümükper seven bir o butu var. Bu anam minen kebisinden hıltan hüddanyen onunla bir yakadda kımarıstı. Bu terehenge tokpa tutuğuga terehenge varsıgar. Ayşe Nikolaevka uruy! 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 Aykal! Hakamugar! Uruy! 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 Aykal! Ühebililerge! Uruy! 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 Aykal! Hey çor kolastaq tarbıt kereken çerilere, keke çuğranırı hıt tarbıt ketit keskillere, ırı can salon ohut tarbıt ımıt çattara, bol koyum, çum turum, sergen, ırıgıydaq üyehe bir uluğugar, tolaman yurdaq tügekten konu tugar, ökep doğanı turu oranyar, bota bol jokput, кетекер дибит юнне. Достойные потомки звонкоголосых певцов, искусные наследники слова великолепных сказителей, славные продолжатели искусства великих аланхасутов. Внимание! Слушайте! В славном урочище Тюгяхтей Верхнебелюйского улуса настал долгожданный торжественный момент водружения сакрального символа Ысыха Олонхо Ытык Дуага в честь праздника.
Тоһығын үтіп тоғата аннылынна. Урой! 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 Үтік доға, үтіға олонқо, вадружон. Algız çırağına, il çırağına, eye çırağına, örökü tağılığına, onunla uğur ulatta tuzku tuhayda.
Бүгін бігі түгәқте аласқа олонға ғырын аридылық. Аны бүгін күн ұстата олонға дұрайыға, қомыз жерейіға. Оны тағынан сарсын әме бігі үйәдерінен, әйқаранан көрәшілімдігер көрдіріппін. Тұроры сценарийын майы бұлай теба тұруйда режиссер Руслан Драповскай, балетмейстер Изабелла Егорова. Onun manna saha teatrın, olonqa teatrın artistlara, onu tağından ühebuluğun jonu hergete ilken artığın çekiyen tümsen göt tüyünü kanamileklerdiler. Onun üst ila kapsagay, üst kurdan saha ötçata, uranqa ücora, uruya ularkağa olur. Bugün gün ustata saha kördürür eğitimlerin kampanya, olonqa uyağın tereyinlerin бұға birinden saharıға. Beginin birge bolun, Karsiya Kaderi. Saha dilinin tekirta birge ol. Karsiya Kaderi. قمطرة لأغير سير تمسيت متقطع. Внимание! Открытие первого строительного дискаунтера «Слон». Линолеум, ламинат, кварцвинил, ковровые покрытия, обои. Например, линолеум за 199 рублей, обои за 399 рублей. У «Слона», пожалуй, лучшая цена. Магазин женской одежды российского бренда «Планита» представляет новую коллекцию. «Планита» – твой стильный и деловой образ в офис. Бұлытын ұйын стаятынан Саха Академический театра бәсігін сүрбәхеттегін үттен Жокуска кордолықта оқтырын уаны ғылжыттарын 116 театралына жылы төміктер спектакеллерге ұңырар. Билеттер Саха театр кассатыгар